inggih modesi sampun bergabung. Desi Sri Wahyuni, Om Swastiastu, semangat mandi. Om Swastiastu, Mbak. Ariane Swastiastu, wih, mantap iki. Swastiastu sih. Suara titiang sampun pireng ya. Pendidikan bahasa Bali, inggih Om Swastiastu. Suara titiang sampun pireng nggih semeton. Nggih Pak Juliane, semua Pak, sampun sayang. Nggih sambil ngantos semeton sanelianan. Putri gas, oke gas. Nggih, Om Swastiastu. Suksema niki majeng ring semeton Ebi sani sampun bergabung ring live titiang puniki. Malih jebos titiang ngwacen cerpen utawi Satwa Cutet Bali. Nggih, sanika pertama lugrayang titiang nyinayang angge dumun nggih. Uningayang wastan titiang Kadek Pendi Hartawan. Titiang mahasiswa saking Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Program studi Sastra Agama lan Pendidikan Bahasa Bali. Enten lali titiang ngaturang sukseme banget majeng ring
media suara saking Bali, Bapak Iputu Supartike sani sampun nyicenin tiang kalah nguacen cerpen ring rahine sani becik puniki. Taler ibu lan bapak dosen semeton titiang ring sastra agama lan pendidikan bahasa Bali. Putri Om Swastiastu, nggih Om Swastiastu. Sane mangkin titiang wacen cerpen sane mamurde jengah ngai bunga. Nah nike kekawian oleh Nikadek Sudi Astari. Aduh Suryana beli madeng guys semua niki sambil mia sayang. Nggih, duaning sampun galah mangde nenten suwe niki titiang kawitin manten nggih. Nggih. Jengah ngai bunga oleh Nikadek Sudi Astari. Celebingkah batan biu belahan pani belahan pasu. Gumilinggah ajak liu ada kene ada gitu. Hidup di gumine mula saja buku sesegake entu megenepan isene. Ring agama Hindu kesengguh rua binede. Ring filsafat Cina kebaos yin lan yang. Cutetne tuah abesik. Jele melahne state mesanding. Kita masih pejalan tresnane Madease ngajak Kadek Ari. Madease anak truna matuah 17 tiban. Sedina-dina geginane tuah ngadep benang. Benang kangin, benang kau. Sebilang ada anak kumpul-kumpul metuakan, sudah pasti Madease ada di tu. Masih lelempe, tusing nyidrang kelas sambil lange megenjekan. Prinsip hidupnya tua adalah nyawa. Yen sudah ada gratis, jekendel kena neimadi. Kecerita yang jani, Madease tumben ngerasa yang tresne. Kenahne kedaut teken Kadek Ari. Bajang jegek uli tanggung desi. Sebilang peteng kenyemne Kadek Ari anek sedek ngigel di pura state ngulgul kenahne Made. Geginane jani tua bengong nganggur ditanggung jembatani sambil ngantiang Kadek Ari mulih uli sanggar. Yen Kadek subeliwat apa buin misi kenyem jekendel kenahne Made buke mantua semedah. Gelising satue jani Kadek Ari subecumpu medemenan ngajak Madease. Tingkahne Made anik polos lan banyol ngai Kadek Ari jatuh hati. Nanging buke anak mapun-pun dijalikani. Malunan direrun anik ngerodok. Liu pisagane aning rimikang ada ngorahang buke rahwane melai bangsite. Sawireh Kadek Ari pergine nyelolet nanging Madease gobane pas-pasan. Mimbuh demen ngelau. Ada ane nyambatang Kadek lebihan narmicin kanti
lamur peninggalane tusing ngidang medang bagus bocok. Ada masih ani langsung metakon teken ikadek. Adinya ngajak madiase. Nanging petakon entu tuah kesautin ban kenyem. Tusing kerase subelimang tiban madiase medemenan ngajak kadek ari. Dinane jani imade subenegak diap reramane kadek ari. Ngideh ikadek lakar anggone kurenan. Nanging petakone pan ari ngainang lidahne caket. Jani made nage ngideh panak bapane. Men made subuh menggae. Made yase bengong. Men yen pegai konden ngelah, apa lakar bang pi anak bapane ditu? Bluluk lakar lalabang. Siap. Yen buen pidan pet prade made ngelah pi anak, apa lakar bang? Juga. Gitu pan ari mesaut nyangket. Made ase nguntul siap. Merasa ane ora hange teken pan ari entu beneh pesan. Ia tu sing ngelah gegaen bisane tuah memunyah. Nanging ada rasa nudar dikenane made ane ngaenang muane kebus barak ngatar tur limane megembelan. Jengah made ase jengah. Unduk lamarane made ase ane ketolak pirenge teken men sinabun. Balu jubeng tukang gosip. Geginane suwai-wai tuah nyiksik daken tunduk timpal. Lantas ortange di marga-margani. Lebine bahasane apang tambah hot gosepe. Mimbuh iya tu sing dadi pelihang. Minap yen men sinabun nabrak tiang listrik. Bisa tiang listriki lakar pelihang. Entu ane ngemawinan men sinabun sering kebaos lambe turah di desane entu. Buke semengane jani rikale ibu-ibu membelanja di warung men sinabun milu masuk sambil iteh ngotang madeas. Men capleng tawang JB madease nagih nyuang kadek ari nanging tolake teken panari. Mimi nyen ngorang gitu mencaplung mesau tep. Tawang sangkala tolake. Sing men kenapa? Mencaplung milu penasaran. Imade nanganggon pelet kuni apang kadek nyak ajak iya gitu men sinabun mesaut kisi-kisi. Perjani mereren tindakane kadek ari ane mare mejogan lakar mebelanja. Sakit kenehne mirengang raos buka gitu. Buin iya mulai sambil ngurut tangkah. Saget mong ondane madiase mereren di sampingnya. Beli kadek ari mesaut. Ye peninggalane makembengan. Madiase nyemak limane kadek ari. Pengemeline kertas lantas metilar. Kadek ari muka pucelan kertas entu mace isene. Tongos biasa jam dase peteng. Jam dase peteng mendep-mendep kadek ari pesuan uli gerbang umahne. Angine ngesir-sir nanging peluh dingin ngerecek uli pelengane.
Tingaline Madease subenganti negak dhuwur ondane imade ngulurang limane sang santep abede tu sing ada jejah kade ari mekenyem metolihan ke umahne buin acepok lantas nerima uluran limane Madease sukseme dek lantas kade ari menek ke onda C70 ento ngalain umahne anek maukir ngardep teket jumahne Madease saged subah rami mekejang timpal-timpalne teke mapi tulung dek beli ngideh pelih jak kadek beli tu sing ngidang ngideh kadek buke patotne kadek subenya dia ngalain umah kawitan lan meme bape lakar hidup melacur-lacuran ngajak beli jani beli lakar mau usaha apa ngidang ngai kadek bahagia keto Madease ngeraos ban-ban sambil ngelutin kadek ari anek subesah dadi kurenan gelising satue saged kutus tiban subelintang Madease jani subenglah usaha gede sawireh imade ngelah kebiasaan ngukir asing anek gaene jek ngelah nilai seni Madease metaksu mekejang timpal-timpalne lan nyaman-nyamane aja ke megai dadi karyawan Madease tu sing sombong yen ade galah ia tetap mekumpul-kumpul metuakan lan menyama beraya sanjane jani Madease lan kadek ari sedek meroman sambil ngeteh di amben umahe anek bungah bagi pesan kenehne Made ningalin pianakne anek paling gede melajah ngambar anek cerikan negak di pabiane kadek ari tuh gitu yang ngaukin pianakne anek jani sube kelas 1 SD tiang pe yen putu demen ngambar dadi nanging de kanti putu engsap bergaul mepelalianan ngajak timpal adik itu pe timpal tiangi mari selesai pelalian gerengine ajak bapane jani adi bapeng orang tiang apang selesai pelalian mepelalian entu perlu tu apang putu liu ngelah timpal buen pidan apang bisa menyama beraya mare sedek iteh nuturin pianakne saged teke men sinabun ye ada apa me adi tumben kesiap kadek ari metakon sawireh tumben men sinabun teke ke umahne dek jak made mimi mahi lakar ngidigai nu apa di lowongan gitu men sinabun metakon sambil nguntul Madease jak kadek ari saling tolihin bengong lantas mekenyem inggih hasapunike wacan cerpen titiang ampure nike yen wending keiwangan niki Pak Putu Supartike inggih sukses memali Pak Kadek Lia Om Swastiastu Pari Kejayu Om Swastiastu Om Swastiastu Pak makasih
Juli. Hermanda Kurniawan, inggih swastiastu Pak, suksema Pak. Kadek Suaripe, mantap, inggih suksema. Tiang niki Karim Lajang sih. Kadek Suardana. Hari semak pendi, inggih suksema Hari. Inggih tidang suksema niki majeng ring semeton ebi titiang sani sampun miar sayang let titiang puniki, titiang aturang suksema banget. Dan titiang nuna sampure yening wenten keiwangan ring wacen cerpen titiang punike. Lan titiang puput anto parame santi. Om santi 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 om. Inggih sukses semeton sampun miar sayang.